Yes, ndagusuhuje nguhaye ikaze. Aka kanya nkuzaniye inkuru zikomeye cyane, ariko ni inkuru zibabaje, inkuru z'agahinda, ariko byagera ku gisirikare cya Angola ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo cyafashwaga n'izi ngabo bigakomeza kugenda bihumira ku marari. N'ibice bituruka muri teritwari ya Karehe, neza bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bari bamaze kumenya amakuru ko hari ingabo za Angola zikiharangwa ndetse zikihabarizwa. Hibutsa neza ko igihugu cya Angola ari kimwe mu bihugu byiyemeje gufasha Tshisekedi mu guhangana na 23, ariko ku ikubitiro abasirikare b'iki gihugu cya Angola bari bazanywe hariya ngo baze gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kwigarurira Minembwe na Mikenke, maze ngo hagirwe ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo izo bise P5 zifatanyije Kayumba Nyamwasa ndetse n'uwahoze umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu bamwita Jacques Habyarimana. Aba ngo bashinze igisirikare cyitwa P5 ngo cyagombaga kugira barracks hariya mu bice bya Minembwe. Ingabo za Angola ni zimwe mu zagombaga kuba abafatanyabikorwa, ariko ibyazibayeho na n'ubu iyo bivuze muri Angola bahita bahinda imishyitsi. Ibice byabereyemo imirwano ingabo za Angola zirakubitwa karahava, bakuru barahagwa, imirambo yapakirwaga indege ituruka Kinshasa yerekeza muri Angola. Ibintu abaturage bari batangiye kwegeka kuri perezida w'iki gihugu cya Angola, kugeza ubwo asabye imbabazi akababwira neza ko yamaze gucyuriza ingabo zose, nyamara bisa naho yababeshye. Abandi banyangora bongeye kwicwa, harimo n'ufite ipeti rya kapiteni. Uyu rero niwe ugiye guteza ikibazo gikomeye cyane. Bisa nkaho perezida w'igihugu cya Angola yamaze kwirahuriraho amakara yaka, ndetse ubufatanye bwe na Tshisekedi bushobora kuba bugiye kujyaho iherezo. 23 ndakubwira operasiyo zikomeye cyane yakoze ku basirikare ba Angola batari benshi muri ibi bice, ariko bisa nkaho bari barahungiye ahatari imirwano, ku buryo bisa nkaho ibi bice bya Karehe bimaze iminsi bitaberamo imirwano myinshi cyane. Ari nkaho 23 isa naho yatangiye kwimurira imirwano nyuma yo kumenya ko hari inzira zigomba gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo babagabeho ibitero. Ibi bisa naho bari kubikora kugira ngo baburizemo ibitero, ariko umuriro urimo uraka muri ibi bice mu by'ukuri bisanzwe binabarizwamo abasirikare ba FDLR benshi cyane. Aka kanya ndakubwira byinshi cyane biri kuvugwa ku rupfu rw'izi ngabo za Angola bise biba bibi cyane. Perezida w'igihugu cya Angola araza gufatwa nk'umubeshyi ndetse biraza kongera kumutakariza amanota, ariko nanone abasirikare n'abaturage ba Angola basa naho batandukanye, kuko bo bahita bigaragambya mu buryo busa naho bweruye ndetse uburyo busa naho bugaragarira buri wese, kuko bavuze neza ko nta mpamvu igisirikare cyabo kigomba kugaragara muri iyi mirwano iri ku butaka bwa Kongo, ariko kandi bitandukanye n'igisoda cy'u Burundi cyo ubu ngubu cyamaze kuhatikirira. Na n'ubu ngubu bivugwa neza ko mu bice ibirometero 3 gusa uturutse Puezero hongeye kwicirwa abarundi 3 bari bagerageze kujya muri operasiyo yo gukurura amakuru ngo bamenye niba hari abakomando babo bashobora kuza kongera gukora mu operasiyo yerekeza mu bice byamaze kwamburwa izi ngabo. Ubu tuvugana rero amakuru aravuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kamaze gutanga hakurya Kinshasa, ariko tutibagiwe ko no muri Angola ari uko nguko. Bisa nkaho byari byaragizwe ibanga, ariko ubutasi bwa 23 bukomeza kugenda bukurura amakuru, bukaza gufata byinshi cyane nk'ibimenyetso nk'uko amakuru abigaragaza. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko izi ngabo za Angola mu by'ukuri zikiri kuri uru rugamba, ariko ziganjemo zitanga training, imyitozo ya gisirikare, tactique ndetse na tekinike z'urugamba nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byose byatozwaga iki gisirikare cya leta ya Kongo, ariko se bigenze gute ko aba basirikare ba Angola banyuzwemo muri operasiyo karabutaka ya 23 kugeza ubwo kapiteni umwe mu bakamandazi b'igisirikare cya Angola nawe yamaze kugwa muri iyi mirwano? Iyi nkuru iraza kugira muri Angola haraza kwaka umuriro nk'uko byabaye ubwo imirwano yaririmbanyije mu bice byerekeza hariya mu Minembwe ndetse na za Puezero ku munara, ibice bitandukanye uzamuka ugana mu mihana itandukanye, aho ingabo za Angola zagiye zigwa, mu gihe benshi bavuga ko zazize kutamenya ndetse no kutamenyera iki gice, kuko ni ibice bigoye kubirwaniramo, ndetse ufite umusozi asa naho aba ari ufite avantage yo gutsinda, ariko uri mu kibaya abashobora gutsindwa mu gihe ashobora kudakoresha tekinike nshya z'urugamba zo kugota uyu musozi, maze akaza gusa n'uwuciyemo kabiri, akaza
bikaza kwinjira muri Aduyi buherereye hejuru ku musozi. Ibi byagoye ingabo za Angola, ariko bigaragara neza ko M23 yamaze kumetiriza no kwimemoriza iki kibuga, kugeza ubwo benshi mu basirikare bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigambanirwa. Ariko se kiragambanirwa nande? Ko bivugwa neza ko hari abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kutavuga rumwe na perezida w'iki gihugu, ndetse akaba aribo bakomeje kugenda bashyirishamo bagenzi babo ngo iyi ntambara bayitsindwe. Ese ni iki kiri kuba gishyira hanze amakuru yemeza neza ko hari abasirikare mu gisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi ngo babarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo, ariko hari abasirikare ba M23? Benshi bemeza neza ko rero gutsindura urugamba bigoye ku gisirikare cya leta ya Kongo, mu gihe hari abo bakorana ndetse ba hafi, ariko baba bafitemo M23 ku mutima, bakora igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo M23 ikomeje kugenda itekinga over ndetse ifata ibice. Bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugumuka ndetse gifite abasirikare benshi cyane, ubu usanga bakorana na M23, akaba aribo batanga amakuru, akaba aribo bakora ibikorwa byose bisa naho ari ubugambanyi. Gusa leta ya Kinshasa nayo nta mpuhwe ikibagirira ufashwe agambana cyangwa agerageza, ndetse binavugwa ko ashobora kuba avugana nabo muri M23. Bimubaho ni igihano cy'urupfu, ndetse bagiye bagihabwa batari bake cyane. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi, uvuga neza ko ingabo ze zinjiriwe, ariko kandi agakomeza gushimangira neza ko M23 yumviriza amatelefone y'ingabo zabo. Ibintu bivugwa neza ko ari byo bituma icyo bapanga cyose kimenyekana, pura ndetse n'imipangu yabo ndetse n'ibice bari bukoremo ibitero n'ibyo bari bukoreshe byose, ubu usanga akenshi hari iminsi bijya hanze batarabikoramo. M23 ikaza gufata umwanzuro wo kugerageza kubiburizamo uko byagenda kose. Ibintu birakomeye hariya neza ubu tuvugana muri Angola. Izi nkuru zamaze kuhagera, umuriro watse, perezida asa naho yatangiye gusa n'uwicariye intebe ishyushye. Abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane, byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa, bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama M23 batagoranye, kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni perezida General Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi, ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. M23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama M23 ntabwo ari bo gusa, kuko no muri ibi bice nyine, muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura aba yufiteho ijambo, mu gihe M23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane mu gihe M23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira
Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe. M23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane by'aba basirikare uko byabagendekeye. Ni amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yiyongera, ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya M23. Hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane, bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risiki ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa, ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukorwamo nk'uko amakuru bigaragaza. Ni igihunga gikomeye cyane ku ngabo ziri kurwanira ku butaka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bari bazi neza ko izi ndege ariyo makiriro bari basigaranye. Hari hasigaye indege ebyiri nyuma y'uko izindi zagiye zangizwa, ndetse na drone zikaba zitari kubona uko zifashishwa mu buryo bworoshye. Ubu aho bari biteza amakiriro naho biranze, bisa nkaho iyi ntambara itari buze korohera iki gisirikare. Amakuru agaragaza neza ko M23 ibikoze ndetse ikaza kubigeraho nyuma y'uko indege yaturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Indege za M23 zigera kuri 2 za kajugujugu bivugwa neza ko ikoresha zidaherereye muri ibi bice, yemeje kurwana y'ubutaka, ariko ikaba nayikoresha drone nk'uko amakuru bigaragaza. Inkuru rero ikavuga neza ko M23 nta yindi shuwa yari ifite uretse ko indege yagombaga guhaguruka amakuru yamara kuba yagera kuba ari mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abari ku misozi ya Kabunambo ya mbere, bikaza kuba bisa nkaho byabaye nko guhuza amakuru ndetse mu buryo bwihuse. Iyi ndege ikimara kugera muri iki kirere yaje kuraswa, ndetse aho yatangiye kugenda iri gushya. Iyi ndege inkuru zivuga neza ko yashoboraga gusubira ku butaka bw'u Burundi kuko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko bitewe n'uko yari yamaze kwangizwa, amakuru avuga neza ko byayiviriyemo guhanuka ubwo yakataga igerageza gusubira ku butaka bw'u Burundi, ikaza kugwa mu ishyamba rya Mikenke naryo ryegereye ibice M23 ikontorora, ndetse aho yabaye umuyonga. Bivugwa neza ko yari irimo abasirikare bari kuyikoresha, ndetse binagaragara neza ko iyi ndege yarashwe itaratangira kurekura ibikompura biremereye cyane mu bice M23 ikontorora. Iyi ndege bigaragara neza ko yari yaje isa n'igamije kurimbura, kuko bivugwa neza ko iyi ndege ikirekura igikompura kimwe M23 byonyine ubu haba hari kuvugwa indi nkuru, kuko iyi ndege irasa iri mu birometero bya kure kandi ikaza kwegera igakurura amakuru atandukanye ayifata amashusho, ndetse ibishobora no gukurura amajwi ikaba yakerekana na systeme zikoreshwa n'igisirikare aho iherereye. Ibi byose ntabwo yigeze ijyana ubutumwa yarizanye, dore ko yanarashwe itaragera mu bice yagombaga kurekuriramo ibi bikompura byayo, ndetse dore ko aho irashe hahinduka inkangu neza neza, itaka rikarenga ku bantu. Ibi byose M23 yabikoze, ndetse aho yabigezeho ku bufatanye n'igisirikare cyayo ndetse na twirwanaho y'abanyamurenge, nayo ikomeje kugenda yihisha mu kuboko kwa M23 igakomeza guhangana n'aba bacancuro ndetse n'izindi ngabo zari zigamije kuyirimbura hariya mu Minembwe. By'umwihariko abasirikare ba Wazalendo M23 yafashwe nk'umucunguzi wa
Minembwe ndetse n'abanyamurenge, ariko benshi bakomeza kugenda bayobya amarari bakavuga neza ko M23 idakunda aba banyamurenge, ahubwo ngo leta y'u Burundi yikomeje kugenda ibashyigikira, ibintu abanyamurenge bakomeje kugenda barwanya bivuye inyuma, ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko yitaza kuba M23 ndetse benshi baba batakiriho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane, kuko izi ngabo zatwirwaneho na M23 bagiye bakoranaho, M23 yagiye ibafasha ndetse no mu myitozo itandukanye, M23 kandi yagiye ibafasha mu kubaha zimwe mu ntwaro z'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa mitrailleuses nk'uko amakuru bivuga, ndetse zigira kuri ebyiri zagiye zifasha uyu mutwe twirwaneho kurasira kure wazarendo zari zije kubahungabanyiriza umutekano. Imikoranire ya twirwaneho na M23 ikomeje kugenda igera ku ntego, ariko kandi M23 yo ikomeje kwesurana n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, aho zongeye guhomba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kuba cyamanika amaboko, nanone bikagaragara nabi bakemera kuseba bitewe nuko bamaze kwanga ibiganiro. Abarundi bo bari bakwiye kwikura muri imirwano bakoherezwa iwabo, kuko bisa naho iyi ntambara itabahiriye. Kuragaragaza neza ko M23 yakoze operation Karabutaka, aho yashakaga guhitana bamwe mu bacancuro bagiye bakomeza kwizengereza. No operation yateguwe n'intare za Sarambwe ku buryo bukurikira. Ni inkuru yemeza neza ko nyuma y'uko hari hamaze iminsi humvikana gutegura ndetse no gucura imigambi ikomeye cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazanye amadrone menshi ya kamikazi, aho bivugwa neza ko ari amadrone akamije gukuramo M23 mu bice iherereyemo nk'uko amakuru bigaragaza, ndetse akaba ari ibintu byari byarapanzwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, aho babonye ko guhangana na M23 ku butaka bisa naho bigoye ndetse bibananiza cyane. Bahita bigira inama yo kuza gufata umwanzuro wo guca iyi kirere, kandi ngo bagakoresha drone nyinshi cyane zo mu bwoko bwa kamikazi, kandi izi drone zikoreshwa n'abacancuro baturutse Rumania ndetse n'abaturutse mu gihugu cya Bulgaria nk'uko amakuru agenda bigaragaza, kuko aba bacancuro bagaragara kenshi cyane. Inkuru rero iragira iti M23 ikimara kumenya neza ko iyi operation yamaze kunozwa ndetse izi drone zigiye kugurutswa muri ibice M23 irimo kugira ngo zirekure ibi bibombe, M23 yese itegura operation. Mu busanzwe M23 ifite drone ariko zitari nyinshi cyane, ni nayo mpamvu bivugwa neza ko izikoresha gake cyane gashoboka nk'uko byamaze kugaragara. Drone za M23 ntabwo ari nyinshi, ariko izikoresha mu buryo bwa nyabwo, ndetse ayikunda kwibanda mu kurwanira ku butaka nk'uko amakuru bigaragaza. Drone ya M23 ya mbere yo mu bwoko bwa kamikazi yagurutse ndetse ikigera muri ibice abacancuro bari baherereyemo, aho bivugwa neza ko M23 yabagabyeho ibitero bitunguranye, dore ko batari biteze neza ko izi ntare za Sarambwe zishobora kuzana izi drone, dore ko ari ubwa mbere muri ibice bya Runingu hajemo izi drone. Amakuru kandi aragaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 drone ya mbere yarashwe ndetse igahita igwa itageze ku ntego, ariko yari kurikiranye n'indi yo mu bwoko bwa C4. Iyi ngiyi ni drone nayo igerageza gukora ibintu byinshi cyane icyarimwe, igakurura amakuru, amavideo n'amashusho nk'uko bigenda bigaragara, kandi kaza no kuba yarekura ikibombe kiremereye cyane. Ni nabyo intare za Sarambwe zakoresheje iyi drone yo mu bwoko bwa C4, ndetse iza kugera ku ntego inagaruka amahoro, aho yagiye ikurikiranye n'ingi yahanuwe, ndetse cyari igitero gitunguranye cyane kuri aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Bulgaria, aho bivugwa neza ko abagera kuri 3 bahise bahasiga ubuzima, abandi 5 bagakomereka ariko bidakabije cyane, hakanapfira abasirikare 3 b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi 4 bagakomereka. Cyari igitero gikomeye cyane kandi kigoye ku ruhande rw'izi ngabo z'abacancuro zongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. M23 yongeye kwerekana neza ko nayo ishobora kwifashisha ubundi buryo uretse guca ku butaka. M23 busanzwe ntikunze kugurutsa drone mu bice bitandukanye, ahubwo ishobora kuzikoresha mu gihe cyonyine ishaka kuburizamo ibitero biri gutegurwa, by'umwihariko ibizakoreshwa mu kirere. Izi yarazikoresheje ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ahaturukaga ibitero bikomeye cyane bije kwibasira ibice nka Minembwe ndetse n'ahandi abanyamurenge babarizwa nk'uko byagiye bigaragara, ndetse no mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bice nka za Puezero. M23 mu kubona neza ko izi drone zayizengereje yahise ifata umwanzuro Karabutaka
umutaka wo kuza kwataka, ikaza kujya hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikaza kugurutsa izi drone zahangije ku buryo bukomeye cyane umurindi wa drone ndetse n'izindi ndege zahateguriraga urugamba. Biza kurangira uburijwemo ku ruhande rwa M23 bibonye intsinzi gutyo kugabanya iki gitutu cy'izi ndege z'igisirikare cya leta ya Kongo, kugeza ubwo hari hasigaye hasabwa guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi i Bujumbura kugira ngo haze gutanga umusada. Ibintu byakoraga izi ngabo za leta ya Kongo bitewe nuko M23 yari yaramaze kuba naho ibashegesha. Kuri ubu ngubu nanone ibitero byari biri gutegurwa bisa nkaho byahise bihagarara igitaraganya, ndetse naho byategurirwaga hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragara, ndetse ibintu byamaze kwemezwa n'igisirikare cya M23. Ibi byose bakavuga neza ko ari ibitero byo kuburizamo ubushotoranyi bikorwa nk'ibitero shuma, ariko noneho iki cyo cyakozwe mu buryo bwa operasiyo ikomeye cyane, dore ko cyageze no ku ntego zirenze imwe nk'uko amakuru abigaragaza. M23 yongeye kwesa umunyana nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yongeye kugaragaza neza ko ibihari ndetse itigeze isinzira. Ni mu gihe nanone tumanutse tukajya mu kibaya cya Rusizi, igisirikare cya M23 cyongeye guhangana n'ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye guturuka mu bice bitandukanye muri Kabunambo ya kabiri, ndetse aho M23 yagerageje guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat ziteye kuri Kabunambo ya mbere ku musozi muremure, ariko biza kurangira hari ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi banyuze mu kibaya M23 itigeze ibona, ndetse aho bari batangiye gusheringa mu kibaya M23 iherereyemo. Nituvuga mu kibaya cyangwa se muri Plaine de Rusizi, jya wumva ahantu hanini cyane harimo n'ahatuwe, ndetse kuko benshi hari igihe bahumva bakagira ngo ni ikibaya kirimo ibibaya ndetse kirimo n'imigezi, kirimo n'ibishanga, ariko bigaragara neza ko ari ahantu hanini cyane harimo hatuwe. Impamvu nuko haturaniye n'iki kibaya hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23. Impamvu rero byagiye bigora iki gisirikare cya leta y'u Burundi kuba cyahakura M23 ndetse gifatanyije n'izi ngabo za leta ya Kongo, nuko M23 yagiye igaragaza neza ko ihatsimbaraye, kandi imisozi iri inyuma y'iki kibaya yose ni M23 iyikontorora, aho biyorohera kugira ngo ibe yahangana n'izi ngabo zigituruka kure ndetse ikaza kuzisheringa ku buryo bukomeye cyane, maze abari mu kibaya bakaza kuba bafite umutekano ndetse bagahabwa amakuru y'ibigiye kuba kuko baba birebera kure. Ibi rero byagiye bigora izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abacancuro bagiye bagerageza kugurutsa drone hano. Bivugwa neza ko M23 yamaze kwashyira ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bisa nkaho biri kugora iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iri guhangana n'ibitero, ariko nayo iri kugeraho igakora ibitero bikomeye cyane biri kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Tunyuze mu bice bya Puezero nanone, ariko ntago twakirengagiza ibice bitandukanye nka za Sange na Mikenke, aho M23 imaze iminsi icucumira ingabo za leta ya Kongo, Abarundi na Wazalendo. Kuri ubu ngubu yongeye kwa advancinga nk'uko amakuru abigaragaza, yongera guca muri iki kibaya iza kugera mu bice M23 yagombaga guhanganiramo nyine n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho yaziteye. Amakuru avuga neza ko habereye imirwano, biza kurangiriza ingabo by'umwihariko iz'Abarundi zisubiye inyuma ndetse ziza gukora withdraw, ariko M23 ya advancinga ibasubirana inyuma. Ibintu bivuza neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kugorwa ku buryo bukomeye cyane, aho hari kuvugwa n'amakuru y'uko zishobora kuba zigiye kugabanywa kubera ko ku butaka bwabo nabo bari kwakira ibitero bikomeye cyane bya Red Tabara biri guturuka mu ishyamba rya Kibira, aho bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu gifite intambara zigera kuri 2 kiri kurwana, aho cyagiye kurwana ku butaka bwa Kongo kiri gufasha igisirikare cya Kongo FARDC, nyamara nabo bakaba bari kwakira ibitero shuma bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira, aho Red Tabara nayo yamaze gusara yasizoye. Operasiyo ya M23 yabaye successful kugira ngo ibyinshi cyane bize kugenda bisobanurwa, biraza kuba byabazwa bamwe mu baherereye kwa buriya butaka, ariko kandi basobanukiwe neza haba bari hafi ya M23, kuko abayobozi b'uyu muriko wa M23 ntacyo bashatse gutangaza. Amakuru aravuga neza ko hari bamwe mu basirikare bakorwa M23 bagaragaye bapostinga ibisa naho bica amarenga, bagaragaza ko bishimye ndetse basa naho bari
kugaragaza excitement zikomeye cyane, ibyishimo bidasanzwe ariko batigeze bavuga ikintu icyo ari cyo cyose. Bamwe rero bahise babihuza n'iyi operasiyo ishobora kuba yakozwe ndetse ikagenda neza. Kuri ubu ngubu bamwe bashimangira neza ko ishobora kuba ariyo operasiyo ikozwe kuva iyi ntambara yatangira ikoranywe ubwenge, dore ko bivugwa neza ko amasasu yabaye make cyane, hakoreshwa intwaro gakondo. Abarindaga uyu mugabo bivugwa neza ko bari benshi cyane ariko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Nta n'uwatekerezaga neza ko 23 ishobora kuza kwisanga yakoze operasiyo kuri uyu mugabo. Bivugwa neza ko yasanzwe hafi na pisine y'imwe mu hoteli iherereye hariya mu mujyi wa Uvira. Inkuru zikavuga neza ko uyu mugabo igiti yari aherereyemo cyari cyarashyizwemo ubwirinzi bw'ikirere, nubwo atari hanini cyane ariko ngo kuharasa na drone byari bigoye. Bisa naho uyu mugabo ari umuntu ukomeye cyane ndetse wagaragaje neza ko ingabo ze zagiye ziza muri uru rugamba, nubwo bitagiye bigenda neza ariko nibo bagiye bagurutsa amadrone mu bice bitandukanye. Binavugwa neza ko aribo bahitanye Wiringoma nk'uko amakuru agenda bivuga. Kuri ubu rero biragaragara neza ko uyu Eric Prince nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ashobora kuba yacakiwe, mu gihe abaturage bo badashaka kumenya niba ari byo koko cyangwa atari byo. Ntibashaka kumenya niba ari ukuri, baragendera ku makuru yazindutse avuga ko uyu mugabo ashobora kuba yafashwe na 23, ariko kandi igihari ni kimwe. Abaturage benshi batangiye kuvuga neza ko bagomba guhorera Wiringoma kuko ngo drone zarashe hariya Rubaya, aho Wiringoma wari umuvugizi wa 23 wakundwaga na benshi yiciwe. Ariwe uyu mugabo wabigizemo uruhare ndetse n'ingabo ze z'abacancuro. Uyu rero biravugwa neza ko nawe agomba kubiryozwa ndetse ngo agacunaguzwa ku buryo bukomeye cyane. Ese ni ukubera iki 23 itari kwigamba ko yaba yafashe uyu mugabo? Ibi byose benshi baravuga neza ko 23 idashaka kwishyiraho igitutu cy'amahanga cyangwa undi wari we wese, ndetse idashaka kugaragaza neza ko ibi byabaye, ariko kandi ukuri kuraza kumenyekana. Ibimenyetso birahari, nta mashusho yafashwe uyu mugabo afatwa. Binavuze ko 23 kabone nubwo yaba yamufashe hakaza kubaho igitutu, ishobora kuza kugaragaza neza ko ari ibihuha ndetse ari na propaganda. Icyo dutegereje kuza kumva igishobora kuza gutangazwa n'aba bacancuro, ndetse bisa nkaho nabo bari mu kangaratete. Nibutsa neza ko ubu tuvugana 23 ifite ingabo zitabarika z'abacancuro yagiye ifatira muri uru rugamba mu bice bitandukanye, aho kugeza ubu ngubu 23 bitse abacancuro bagera kuri 93 bafashwe muri iyi ntambara. Kandi aba bose bafashwe nyuma y'uko bamwe bari barahawe inzira hariya Igoma bakanyura ku butaka bw'u Rwanda bakerekeza iwabo nyuma yo gutsindwa urugamba. Bongeye kugaruka bamwe muri bo ndetse bazana n'abandi bashyashya. Izi operasiyo zagiye zigenda neza, nubwo hari abacancuro benshi bagiye bazigwamo, ariko 23 abenshi irabafite ndetse igenda ibabaza byinshi cyane mu mikorere yabo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Gusa na n'ubu benshi bimeza neza ko 23 yahisha amakuru yose y'aho aba bacancuro baherereye. Bamwe bavuga neza ko bamwe bari za Kakatindo hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma mu kigo cya gisirikare, abandi bakaba bafungiye mu mbohe z'intambara za Uvira mu buryo busa naho ari uburyo bw'ibanga. Ibi byose ni amagambo agenda avugwa, gusa 23 yo ubwayo ntigeze itangaza icyo ari cyo cyose kijyanye n'aba bacancuro. Inkuru y'incamugongo iri kutugeraho iri guturuka ku butaka bw'u Burundi, ari inkuru iri kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye ndetse arwaye cyane ku buryo benshi batangiye kugira ubwoba. Nyamakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwaye ndetse bamwe mu basirikare bakuru barimo baramusura, ariko kandi bakaza gusanga ubuzima bwe butorohewe na gatoya, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo yaze guhita akurwa hariya Igitega akaza kujyanwa hariya za Bujumbura, akaba ariho ajyanwa kuvurirwa. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara iremereye cyane yaje kuzengereza uyu mukuru w'igihugu. Abasenga bakomeze kugenda bamusengera kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko
ushobora no kuba ibihe bidasanzwe, ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ararembye ku rwego rwo hejuru ku buryo bivugwa neza ko abatamwifuriza ineza bo batangiye gusa naho bishima bavuga neza ko ashobora no kuva ku butegetsi, ndetse aho bivuga neza ko nyine ubuzima bwe batangiye kugenda basa naho bari kubushyira ndetse mu kaga babutega imitego, ariko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ari indwara isanzwe ndetse atari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arwaye ariko akaza kongera gusubira muri etat normale. Gusa igihari ni kimwe, nuko ahitwa ahariho hose hasa naho hari hasanzwe hateranira umukuru w'igihugu, ni ukuvuga neza ko ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Amakuru avuga neza ko hafunzwe kugeza hashizwe n'abarinzi bakomeye cyane. Benshi batekereje neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yatekereje neza ko muri ubu burwayi bwe ashobora kuza kwiruturuva bamaze kumutembagaza ku butegetsi nk'uko nawe yagiye abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agaragaza kenshi cyane ko hari benshi batifuza ko akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi ndetse ko bifuza ko bamukura ku butegetsi. Uyu mugabo kandi yabigaragaje inshuro nyinshi cyane. Kuri ubu rero bivugwa neza ko mu burwayi bwe abamushyigikiye bamuba hafi bakomeje kugenda abagerageza gufunga inguni zose zishobora kuza gutuma abatamushyigikiye baza kuba bamukura ku butegetsi hakozwe ikimeze nka kudeta, ariko benshi bakavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi nawe ubwe akomeje kugenda agerageza kwishyiraho pressure. Amakuru avuga neza ko ubundi yanze kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde nk'uko bakomeje kugenda bimusaba abakurikiranira hafi ubuzima bwe, ndetse bisa nkaho yanze kujya kwivuza ndetse kugira ngo atazagenda maze abamurwanya bakaza kubona urwaho rwo kuba basigara bateza sambaratika n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko benshi bivugwa neza ko harimo na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi bamugiriye inama yo kuguma ku butaka bw'u Burundi akaba ariho yifuriza, kuko mu gihe yafata umwanzuro wo kujya kwivuriza mu Buhinde nk'uko abakurikiranira hafi ubuzima bwe babimubwiye, bishobora kuza kumuviramo kuba yakubitwa kudeta ariyo imahanga. Ibi rero biraza gukomeza kugenda bigaragazwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nyine abaganga barimo baracicikana, abita ku buzima bwe bafite akazi gakomeye cyane, mu gihe yababwiye neza ko nta gahunda afite yo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, noneho irwota amasimbi kuriyo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko abakurikiranira hafi ubuzima bwe bari bamaze no gusaba appointment mu bitaro bimwe bikomeye cyane hariya i New Delhi nk'uko amakuru abitangaza. Uyu mugabo rero utetse igihugu cy'u Burundi yanze kujya kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa neza ko iyi ndwara atari ubwa mbere mufashe, ashobora kuza koroherwa. Ubwo rero abasenga bamusengere kuko bisa naho bitoroshye na gatoya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kuba ubuzima bwe buri mu kangaratete ndetse bukomeje kuba bwibasirwa n'indwara itunguranye ndetse ikamurembya, ndetse kugeza ubwo bamwe baba batangiye kuvuga amagambo atari meza kuri we. Nanone kandi inkuru itugeraho iraturuka ku butaka bwa Kongo, nubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi we arwaye arembye, ariko ntibyakwiyeho ko ingabo ze zikomeje nazo gucucumirwa mu bice bitandukanye. Ibi ngibi ari abasanzwe babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bisa naho ari abakorana na M23 bagerageje kurasa ndetse ibisasu bigera kuri 2, maze inama itahagarara igitaraganya itahumvikana amasasu menshi cyane yakomeje kugenda anyuranyuranamo hano neza mu mujyi wa Uvira katikati. Amasasu y'imbunda ntoya niyo yakomeje kugenda yumvikana. Bamwe bavuga neza ko General Prime Niyongabo ibi ngibi yakoze ari amakosa akomeye cyane kuza kuri ubutaka bwa Uvira, ndetse akaza gutuma bimenyekana, dore ko bavuga ko ahamaze iminsi igera kuri 2, ariko bamwe bavugaga neza ko ataha i Bujumbura akongera akagaruka, dore ko atari n'urugendo rwa kure, ariko abandi bakavuga neza ko arara hano muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko abenshi bashimangiraga neza ko adashobora kurara muri uyu mujyi mu gihe nubwo umutekano uba wakajijwe mu bice birimo abakomeye, ariko bisa naho utakizera M23 bitewe na operasiyo zikomeye cyane ndetse n'imbaraga yamaze kugenda igaragaza.
ubu tuvugana rero hakomeje kumera nk'aho hazamuka ikimeze nk'aho ari umwuka mubi ukomeje gututumba ku buryo bukomeye cyane. Uribaza ngo uyu mwuka mubi uri gututumba bigenze bite? Amakuru aremeza neza ko ubu ngubu tuvugana abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo maze kurakaranya ku buryo bukomeye cyane n'abasoda b'u Burundi, bitewe n'uko bivugwa neza ko uburangare bukomeye cyane bwagizwe n'ingabo za Kongo aribyo byari bigiye gutuma uyu General Prime Niyongabo aza kuba yarasirwa muri ibi bice, ariko biza kurangira bamwe mu bamurinda ndetse bitambitse, biza kurangira nta kintu kidasanzwe kibaye, gusa inama yo yahise ihagarara igitaraganya, ndetse biravugwa neza ko hashize iminota 25 yose nta ucaracara hafi n'iyi nyubako, umutekano wakajijwe hapanuwe mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza igitero cya drone cyangwa se ikindi 23 ishobora kohereza, nyuma y'uko bari babonye ko amakuru yafite uyu mugabo yahise afata iyihuse. Imodoka z'umutekano z'u Burundi zahise zikura abantu mu nzira, imodoka yarimo uyu mugabo yihutaga cyane, dore ko benshi bavuga neza ko yaje kuva kuri ubu butaka nk'uko byagaragaye. Amakuru akagaragaza neza ko abacancuro nabo bamaze kugira ubwoba bukomeye cyane. Ibi rero byamaze kwemezwa neza ko Eric Prince we ashobora kuba akiri muri uyu mujyi wa Uvira nubwo amakuru ataramenyekana, ndetse bamwe bakanavuga neza ko ashobora kuba yahunganye n'uyu General Prime Niyongabo ukuriye ingabo z'u Burundi. Ibi byose bikaza kugenda bijya hanze, gusa igihari nuko iyi nama itarangiye ndetse yarindaga kugera ku musozo, ahita hatangira kumvikana ibiturika, bumva ko bashobora kuba bari mu bashakishwa, ndetse bahita bafata umwanzuro wo kwihuta bakava muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko 23 iri mu ngamba ndetse ikomeje gushaka icyo ari cyo cyose cyaza kuburizamwe imigambi iri gutegurwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro, dore ko basa naho bagamije kurimbura bimwe mu bice nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa nk'aho umwuka atari mwiza mu mujyi wa Uvira, umutekano wakajijwe, abaturage bamwe na bamwe bari guhutazwa n'inzego z'umutekano mu rwego rw'uko ngo bamaze kubona neza ko harimo bamwe bakorana na 23. Ibi byose ariko biraza kugenda bigaruka ku mutwe w'abakuru b'ibi bihugu, yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, gukorana n'abacancuro ndetse na leta y'u Burundi kaza gukorana n'abasirikare b'abacancuro, kugeza ubwo inafata riske yo kohereza abakomeye bari mu ngabo kuri ubu butaka. Ibisa nkaho u Burundi bwafashe Uvira busa naho buyigize territoire yabo, nyamara bisa naho bitari buze kubakundira kuko 23 yamaze kwerekana neza ko ifite ubushobozi bwo gufata uyu mujyi. Ubu rero tuvugana bisa naho inkengero z'uyu mujyi wa Uvira ibintu ntago byoroshye, gusa ku mupaka wa Gatumba ndetse n'umupaka wa Kavimvira by'umwihariko niwo uri gukoreshwa cyane, harimo haragaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare n'ibikoresho, abinjira mu Burundi abasohoka mu Burundi. Bisa naho hari ibintu byakomeje kwibazwaho na benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite imipangu ikakaye kirimo kirapanga, ariko si cyo gusa kuko na 23 mu bice byayo guturuka za Pwezero ari nayo ngo ishakwa n'igisisoda cy'u Burundi ku bubi n'ubwiza, hakomeje kugenda hagaragara muvoma zikomeye cyane ndetse zigaragaza byinshi cyane mu bimenyetso by'uko abarwanyi b'iki gisirikare cy'u Burundi bashobora kuza guhura n'uruva gusenya mu bintu nabo ubwabo bisa naho bibatunguye. Ubu tuvugana iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye, niyo mpamvu hakomeje gukorwa inama izo arizo zose zishoboka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi kize kugenda kikura mu matsa. Ibi biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Amakuru aravuga neza ko abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya 23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18
byafashwe mpiri ndetse n'imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama 23 batagoranye kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru ncamugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni Perezida General Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. 23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama 23 ntabwo ari bo gusa kuko no muri ibi bice nyine muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura aba ufiteho ijambo mu gihe 23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara ndetse bitacyoroheye cyane mu gihe 23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe. 23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane byaba basirikare uko byabagendekeye. N'amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yongera ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya 23 hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza. Abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risk ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitega ho igikuba cyacitse muri rusange. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba bukomeye cyane, dore ko bamaze kumenya amakuru ko binjiriwe ku rwego rukomeye cyane ndetse n'intwaro zeruka gutwikwa i Bujumbura.
ububiko ibyagiye bivugwa ko hashobora kuba habayeho igisa na gaze ndetse cyaje guteza iyi nkongi maze igakongeza ibiturika birimo intwaro zikomeye cyane. Ibi byose ngo byari ikinyoma, ukuri kwamaze kumenyekana. FNL uyu mugambwe witwaje intwaro ndetse n'igisirikare cya Red Tabara nawo uyu mugambwe witwaje intwaro baravuga neza ko byagize uruhare rukomeye cyane muri izi nkongi z'umuriro zimaze iminsi hano ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru akomeza kugenda agarukwaho, benshi bashimangira neza ko iki gisoda cy'u Burundi cyamaze kwinjirirwa, ariko bakavuga neza ko Red Tabara ndetse na FNL, iyi migwi yitwaje intwaro cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ikomeje gusa naho ikora ibitero shuma bikoranye ubwenge ndetse ku buryo budasanzwe. Abarundi bo by'umwihariko inzego za gisirikare ndetse nabo mu ishyaka CNDD-FDD bamaze gushimangira neza ko M23 buriya ngo ishobora kuba ari ibatera inkunga, kuko ivuga neza ko, ndavuga CNDD-FDD nyine, ivuga ko abasirikare ba Red Tabara ndetse na FNL uko ibazi ntago bashobora gutegura operasiyo nk'izi ngizi, ibitero shuma bikozwe mu buryo bumeze nk'ahari ubwa gisivili ariko birimo imbaraga za gisirikare gikomeye cyane. Bivuze ngo leta y'u Burundi yamaze kugenda ishaka uwo yegekaho iyi kesi ikomeye cyane y'ikongoka ry'iri soko ndetse n'ibindi bimaze iminsi byangirika kuri ubu butaka bw'u Burundi. Benshi bakavuga neza ko uru ari urwitwazo rw'iki gisirikare cy'u Burundi, niba amakuru y'ubutasi ntacyo ari kwerekana. Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri kugenda gishaka uwo kibyegekaho, mu by'ukuri ko nta bimenyetso cyangwa se uwigeze ufatwa bigeze berekana. Ibimenyetso byo u Burundi buvuga neza ko bufite ariko ntabwo bushaka kubigaragaza, ariko kandi bavuga neza ko nta n'umwe wigeze ufatirwa mu cyuho muri ibi bikorwa. Ibyo benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakirangoyi. Iri soko ryahiye ku butaka bw'u Burundi, hari abanyemari benshi cyane bo ku butaka bw'u Burundi ndetse biganjemo n'abari mu nzego za gisirikare n'iz'ubuyobozi zababigiriyemo ibihombo karabutaka, ndetse bigaragaza neza ko uwabikoze yasaga naho yari yiteguye cyane guhangana na bamwe bakuru mu nzego za gisirikare kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi isa naho yamaze kwinjirirwa, ariko kandi ikibazo gikomeye cyane nuko batangiye kubyegeka kuri Red Tabara ndetse na FNL, ariko kandi bagashimangira neza ko bimeze gutyo ngo uyu mutwe yaba Red Tabara ndetse na FNL badafite ubushobozi bwo kuba bakora ibi bitero, ahubwo ngo M23 ariyo igenda ibafasha. Ibyo benshi bavuze neza ko ibi nta gihamya ndetse n'ikimenyetso bifite na gitoya, kuko bisa naho ari ugushaka uwo begekaho iyi kese. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane, iperereza ngo rirakomeje, ariko ubutasi bivugwa neza ko bwatanze amakuru kugeza kuri ubu. Benshi bari kuvuga neza ko aya makuru nta gihamya afite. None ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara ibitwaro biremereye cyane by'izi ngabo z'u Burundi, aho benshi bashimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kiri kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko ibiri kubera ku butaka bwa leta ya Kongo byo bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Abarundi barohereza intwaro umunsi ku munsi, ibintu bisa naho bikomeje kugenda abibagora muri rusange. Cyitwa balkanization, hakaza kubaho leta ya Kivu gishoboka cyane, ndetse benshi bakomeje kubivuga ndetse bikagenda bitaragurikwa, ariko kuri ubu hamaze kugaragara ibimenyetso bigaragaza neza ko izi nkuru koko zaba ari izanyazo. Ubu tuvuga ntakomeje kumvikana igisa naho ari impuruza ikomeye cyane, aho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yongeye guhamagara mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, amubwira neza ko noneho imipango yabo yose yamaze kugenda iburizwamo, ko ibice byose boherejemo abasirikare baturutse ku butaka bw'u Burundi n'ubundi biri kubarizwa mu bice bishobora kuza kugirwa ibice bya M23, maze leta ya Kivu ikaza kugenda isubirana ibi bice ndetse byaguyemo n'ingabo z'abarundi ku bwinshi. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana igisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Benshi bati iyi Kivu Republic iraza kuba iri mu ruhe rwego, ese iraza kwemezwa? Ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko ibyangombwa hafi ya byose byamaze kugenda byemezwa. Amakuru aremeza neza ko M23 yagiye isabwa raporo z'imikorere yayo, ndetse hakoherezwa
abo twakwita nk'abasupervisor mu bihe bigiye bitandukanye bagombaga kureba niba koko ibyo 23 itanga muri raporo imibereho myiza y'abaturage uko umutekano umeze mu bice yamaze kwigarurira ndetse niba bihura n'ibyagiye bitangwa. Ubuyobozi bw'ibanze bwashyizweho igipolisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa na n'ubu ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho Corneille Nangaa ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa 23 bari mu bikorwa byo gutangiza imihanda mishya izajya igendwamo mu gihe muri iyi leta ya Kongo hatigeze hagaragara igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuza kuba bashyiraho iyi mihanda izajya ikoreshwa n'abaturage mu buryo bwa transport ndetse kimwe mu kibazo gikomeye cyane cyasanzwe kuri ubu butaka. Ibi byose nimwe mu byagiye bigaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 cyamaze gushinga leta, ahubwo igisigaye ari ukubona zimwe mu mpapuro. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira perezida w'igihugu cya Kongo ko ibi ngibi bidashoboka ndetse ko azamufasha guhangana kugeza ku munota wa nyuma, nyamara bisa nkaho ibyo azahangana nabyo atabifitiye ubushobozi. Bashoboraga guhangana na n'ubu biracyaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hano nta masasu azaba hari ndetse n'itegeko rigomba gutangwa. Wakongera kugaragara asa n'utera iki gice cyo ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu Republique ishobora kwemezwa, hashobora kuza kubaho ikimeze nkaho ari ugushinjwa kuba yahungabanyize ndetse ubusugire bw'igihugu runaka. Ibi bikaba byaza gutuma afatirwa ibihano birimo n'ibikakaye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira abo yari yiringiye basa naho batakomeje kumva diru ndetse n'ibitekerezo yashyiraga ku meza, aho izi karita za politiki zacangiwe asa naho yatoyemo iz'ibigarasha maze 23 ikomeza kugenda imurusha ibitekerezo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Abaturage b'abakongomani baturuka ku butaka bwa Kongo no kuvugana babarizwa mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, dore ko hari na benshi bari muri diaspora mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bitandukanye Europe ndetse n'ahandi. Aba bose bakomeje gushyigikira ko iyi Kivu Republique yabaho maze nabo ngo bakagira aho baturuka kugeza ubwo batangira gukora ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bitandukanye biteza imbere iwabo. By'umwihariko abanyamurenge bo baturuka mu bice bya Minembwe banyotewe no kubona ibice byabo byarabohowe ndetse ibice byabo byongera kugaragaramo bababyeyi bagaragaraga ari abanyamasengesho cyane ndetse n'inka zabo kugeza kuri ubu zakomeje kugenda zishimutwa zibwa n'izi ngabo za Wazalendo zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Amabombi yabarasheho igihe kinini cyane bikaza gutuma imwe mu mihana yaratangiye kuzima ndetse yaramezemo ibyatsi bitewe n'uko bamwe bahunze, ariko nanone bagakomeza kugenda bashimira twirwano yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo igakomeza kugenda iburizamo iyi migambi y'izi ngabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho Tshisekedi nta bushobozi agifite uretse kugenda agerageza kumvishamo 23 ko hajya agenge k'imirwano maze ngo bakongera kujya ku meza y'ibiganiro. Ibisa naho 23 yahaze kuko byavuzwe kenshi ndetse byagaragajwe kenshi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange, nyamara bikaza kurangira aka gahenge k'imirwano aribo bakishe ndetse bakagaragaza ko bisa nkaho aba ari ibinyoma bya leta ya Kinshasa nk'uko byanagaragaye igihe haraswaga drone mu bice bitandukanye bya Rubaya, hari naho zahitaniye Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya 23. Ibi rero byose byabaye ari mu gahenge k'imirwano, bisa nkaho mu 23 kongera kwizera amagambo y'i leta ya Kinshasa bisa naho bigoye. Ubu tuvugana rero ntabwo byoroshye. Kivu Republique yatangiye guca amarenga, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batangiye kubwira Tshisekedi ko ashaka yareka 23 ikagumana ibyo bice kuko n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini, igihe baba bakomeje kubona neza ko uru rugamba batazarutsinda. Maze Tshisekedi wavuga neza ko ibi adakwiye kubyemera kuko ibice 23 yahisemo gufata ari byo bice
bikungahaye ku butunzi ndetse kandi akaba ari cyo yifuza nk'ingenzi. Tuvugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko M23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. M23 imeze nko gukubitisha inkuba neza